Zeba izvodi slobodan udarac prema Bekriću. Bekrić šutira. Evo prilike Svraka! Muamer Svraka! Kakva sezona za ovog momka. 1:0, 33. minut. Bekrić šutirao, čini mi se da je brekalo na petercu, izblokirao taj udarac, a onda Svraka bio na pravom mjestu. Nakon što je postigao 4 gola u Premier ligi, evo i pogotka u kupu za Muamera Svraku. Vidjeli smo tu za trenutak i direktora željezničara Dželaludina Muharemovića i on može biti zadovoljan, jedna od legendi kluba svakako u ovo poslijeratno vrijeme, a sada žuti karton i za Svraku. Željezničar je došao do pogotka u prvom poluvremenu.